hunskawilekul yinspi skonob altie anhobal yet kulpil yot tweets parshit. Yet huntrolanilti ay hunko kuyu ojila maol ashkayi banyaqoni posicionales. Ahunsan kane tol chico kana kastol chiala tetia on hunok anima no matzeta yetal. Hay que pasuntan stroshbani maol ashka ejemplos. Lekan parado. Tachihila lekan ok nahuina. Junto capastros banil, chotan sentado. Chotan ay ismestol. Eyan inclinado. Eyan ay chimuna nahuina. Takan ajo boca arriba. Takan nahuina rebo. Pajan ayo boca abajo. Pajan ay nahuina cuello. Petsan ayo arrodillado. Petsan ayis sat ampope. Telan tirado o acostado. Telan ay tete. Telan acham icham sat. Japan tirado tendido. Japan ay tete yulnan pe. Soyan torcido. Soyan masyun chiptete. Lotzan prendido. Lotzan ok no sat an akun. Kupan echado. Kupan ay no yalchi. Kung kuyukti mas eltak yins is kono baltieh an hobal yet kulbil yal tweets parsil. Yo altioch.